ingane zakwethu-ke nginibingelele kunamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka inkosi yokwati. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukugcinzela usubscribe uzowathola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Sikhulu-ke silile ey'nkundleni zokuxhumana emva kokudlula-ke emhlabeni ku-Ivan Sihlophe wezemidlalo-ke uKhoziFM. Abantu abaningi bathinteke kakhulu-ke wey'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana. Nangikwazi uthi-ke kufa uyinukazi-ke uyofanini wena. Kunzima-ke wey'ngane zakwethu abantu abaningi bayakhala ey'nkundleni zokuxhumana kuthanda ukuthi kube izindaba ezibuhlungu kakhulu. Sengathi insizwa-ke ingalala ngokuthula. Ngizokhumbula ukuthi sike sarephotha-ke ngayo ey'nkundleni zokuxhumana noma-ke la kule channel yethu siveza ukuthi insizwa ngathi-ke ayiphathekile kahle-ke wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke sekugcine kuyithathile-ke ukufa. Sengathi umndeni ungaduduzeka nabonke abalandeli noma abalaleli boKhoziFM wey'ngane zansizwa-ke siyaziyo ey'ngane zakwethu emsakazweni laphana-ke kwezemidlalo. Iy'ngane zakwethu mina sengiphuma kanje.